Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hamren along vote kere kamay along at tongdon. Dator along APSLC at Tumpen, boat committee asay hemkang pupon. Richard Tok Bipen ong dung a vote pen gachapahay ponjia pan, vote ke hang amay prek jam PS along, may kang nipon. Kardom, pini karbilong ria birta along penil sami Josephine Tisopi. Non birtang ton penar juponik sena. KAAC MEC ki legalong BJP pen karjab dunabang phuabang phiaphan ong dunga vote pen kape hai ponjia phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma prek jama constituency along ta vote ke hang PMI kapat dopona son thak thaksi vosik ni phai CR ni nijang karbiang long district a MP hamren rong bongrong hang pathuak lamalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen raramai pialong vote ke hang pipon Labang so vote kere kamay along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Dr. Tuliram Ronghang, vote halang so MLA Rup Singh Teron, MP Horen Singh Bey, Socheng constituency BJP candidate Het Singh Rongphar, Amreng constituency candidate Rina Terangpi, Hamren constituency candidate Mongol Singh Timung, lapen kapre ke thegi dingan tumche tongdon. Karbiang long along non ke mon sam do siching thur bomlo, aprang ke so luk so dak lapen ke kangkir lok pen se aningkan padam bomlo. Bonta BJP atum nang cari lo pupen ke kangkir ta ave lapen ke kache song puta ave pinlang lasi ingsam jin pen se kaching thora sai klem pon bom lo pusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pherang ke thengno ningje pon hamren pen raikom be karbilong ria birta নিশ্চিত যে তিনিওটা সমষ্টিতে বিজেপি দল বহুত ভোটত বিজয়ী স্যার আমাৰ আমাৰ এই ৰাস্তাটো এটাটো হাইৱে প্লেনিংও আছে আৰু ৰাস্তাটো ভাল কৰি মই আজি মিটিঙত কৈছোঁ উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু ইলেকশ্যনৰ পিছত ভাল কৰি এই কামখিনি মই কৰাই স্যাৰ কাৰ্বি আলঙত আজি এটা সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন হৈছে এসময়ত কাৰ্বি আলং বন্ধ ধৰ্ণা বোমা গুলি এইবিলাকে কাৰ্বি আলঙৰ ৰাজনীতিটো ডমিনেট কৰিছে এতিয়া কাৰ্বি আলঙৰ ৰাজনীতি স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ এটা উন্নয়নৰ বাৰ্তাই এতিয়া কাজিৰঙাৰ আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ ৰাজনীতিৰ এটা সিগনেচাৰ হৈ পৰিছে আৰু ৰাইজে অনুভৱ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে গোটেইবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইবাবে কাৰ্বি আলঙত বিজেপি এইবাৰ অভূতপূৰ্ব ফল দেখুৱাব যোৱাবাৰ য'ত যিবিলাক সিট আমি 200-300 ভোটত জিকিছিলোঁ এইবাৰ 2000-3000 ভোটত জিকিব আৰু কাৰ্বি আলঙত বিজেপিয়ে MP election আৰু assembly electionতকৈ ভাল ফল দেখুৱাব Sir, regarding triple engine that you have already mentioned, most of the people they demand Article 244A regarding this matter. This matter is already Karbi Alang Council has already submitted memorandum to Prime Minister when he visited. As you know that this autonomous state issue has to be considered by the central government. So I hope that with the passage of time, all these problems will be resolved amicably. Take a fancy Article 244 fancy kar ilasi la soputhak nang lihin pen kopi pujinon hemprek la ke karbiara rakar I karbiang long ra rakar ilo hemprek long letik ni tum sangse la penelita sangse la so farmat neli parliament long tame nungjelo la pen non ephang ning kanini dola hemprek farman peneli nungjewi ati long letik sangse wala mela helo lasi takaching thuramo itu mangkelang hemprek ta hangning tat mesen atwar nang neluma mesen kacharlia hem nang neluma itum karbiang long future pulte student atau future long se iletum selam tekte pulte non kan ma papi la poan si sosiasi papi tu ya tema itu ma society karbiang society long si intellect was abos tu hormu long si angwelang polote hadi itu mindset masih primitive mindset lah aku primitive mindset non pirte kecelar apaan sih kejap teknologi adin pan kecelar ke car hor bangke ili tum main long yang si primitive mindset do pur tadi ili tum papi dun piki kasi dak education sector hinda menon tim karbiang long program long hanang kejapon dapen Assam Sarkar Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister alang litum tamje education hills area especially Assam hills area pulote West Karbi Anglong
East Karbi Anglong lapen di Mahasau la long hom ajila long bang education ahin itu masuk telang tame pini Karbi Angbong pename direct IAS kelong ko bang kompik lang. Da so farman si kedam tang cekloi jono prang itum di pulong tame IAS coaching center tame tuliram rohang rideng pensi ingku ponlo lapen hadak ser IAS student non kepas tang student atum tuition ke en atum long tang coaching ke en lahai ati char fansi wan lo lasi nitum ningke ningkane thoma phi bangke Karbi Anglong pename Karbi Suma tame IAS officer nang man ko. Sir, dak nona West Karbi Anglong district headquarter lo. Sitamil dak Saihem along bangke sam thidang ason sido la sila so puthak rat tum la poriborton along si chelar dunang popola so kar ilong na lihin pen ko PG la pen isia bangke dak Karbi Anglong Autonomous Council dak branch secretariat ajakong sitame kai kachhar jakat teng non chhar jaklong le dak na lihin pen kopi puponje. Si la office Saihem do Grimsim la kusi pulo nang le nasi Grimsim se tame chief minister kai tame nung je lo je office pan pik lo lai office tame non la tum sanction lo sanction po busi pulo office building RCC building si salam ponon ke la samtai ba hempenak tin hempenak mate nomang RCC building si kimpon po PSC office ponon PW office ponon 30 department office tame kimpon po lapen council dak secretariat dolo kasi isi limited power Oke, hampir hang bom apa ni? Mereka pasti pun atau kan pun hampir lang ke kata itu kalau lapan hampir ke long listrik jadi tinggal lapan kalau hang tahan bom. Tapi nongke angin ni dia pot, lai angin ni siang long penghininya long pengen pom tapi dah rakyat je pan lekuk petan. Hampir ke pelong tu petan ni tinggal angin long ke kalau bom. Non ko am pen se hai kan di sana MEC consultation form ba. Ke thoma bangka long tu hai khai ni ati tu bangka ke dam tang ni ni MLA ke tu hut pen bangka long tu nomor kita kai ka pada tet ko. Long tu dah. Non la BJP lo ko masih ka sedan don second kita La bangka je ke ni tanong ka jong dak ke dah datang therong teng tu te la bangka along tu ta atumon ka pre pot tak hai tu ke na ke dan tu mata kai dia tu ka tu. Second position masih nang ni makan le mo apo te nang adu pola. Tolong. Vosik di phai siar ni lakhain ko ratrok Dwarbagori MEC constituency ang kangpi Dethora long Dwarbagori APSLC candidate Mondor Singh Ingtiari dengpen boot committee asai hem kangpupon labangso boot committee asai hem kangpupon ahut Dethora polling station amai phukong chunbang lapen APSLC aphan ke kroyara ratum APSLC aphan ningache the lapen ke APSLC atum ke claim ke dam ke mesen ke thekdon longsi BJP pen bang crazy lapen Congress pen bang ke thom SDC pen bang trok CPIML pen inut lapen ke abarim ke PLT claim bang phupen inuratum methang rat chari longchi odonsi APSLC rat chari longchi pa okdon Han Boka pen Robinson killing Karbi long ria birta Nili tu ningarong pi diponoma pute nadak komento pene Dwarbagori long Karbi Anglong dak Dwarbagori ke dwara mante Karbi ara tu la non kiruling bo ma gomen tu no ke dudun pen aning ke pope ningkang sampai kidu nason ke punang betul nasi nili tu ipito se in pen ke nang klem bom nang bom lo kita mipini ni tu alum nang abad na solum nang abad nang thek long si ke klem ke cipaduk pen ali long ji bala tu mahok pe ke klem cipaduk atum lo pun itu ipi sasi pan ni yang samse ini dolamara arat lapen ke Dethora arat karum pet ni tu malong BJP pen bang crazy Congress pen bang trok lapen ke SDC pen bang SDC pen bang trok lapen ke BJP pen bang trok bang crazy lapen CPM pen inu ado parum pet bang koalisi nang jondon lo nang jipau don lo na selang ni tum pan ni tum ining samjin pen deng lo na penalang ni tum tetame aning samjin pen ni tum long nang tem tempo na pen ke ili tum dak Dwarbagori yong si kiduk kisu na pen ahoy adu yalam na pen development si tamir tum king thu nang ji lipute non ke do boma gomen na pen ke Congress tum pan ke ili tum bang ke angkur pulong bang ke helang lam nang ji na si ili tum non ke bang ji tarik iner ke bani bang ke nili chuning rilo और कर बियांग लोग न पेंडा के तुम Dwarbagori आराध लोग से तमे निंग इसी पे दो पेन ला तोसलाई अर्जन लोग बहुत जोगरा इफिलसी पन एपहा जी पन से निरी जैसे मैं ट्रेनिंग रिपोर्ट ताके dak 26 nong Dwarbagori
ke IPCLC highway gi punang lining ke thedu mana ke ini ning thedu pia ponoma purote la ke ani wang se ne tum IPCLC long ke na chi pa odo athema ko pipolo pute da ke ne tum clear answer ke long lo non congress la pen ke BJP tum ke meeting ke do dam bot I la som te thek long lo lan chol kali lang no tum be thung reng thama long na tum ta social media long thek long lo hudak tuliram bro hang la ke chief executive member malo a constituency malo sitame holo dak aning kang sanse arar tum si non ba ke IPCLC long bang lap hoi lap si tuliram bro hang dak ke rem vek ko chite ani chite klong ma se alang li bang ka ning chi pasek sak ma se IPCLC to apan ke ladak katum pradun lok non ke la so nili to dak sit kilong non ji a hok pe rapot ne tum ke pindak ke alewe athema paro ko votar dung te thane kon te ni tum hai dorji polo te tame lage councilor so rako claim pon tutere ma se non bank ne tum sit kilong chapo te tame hala nili tum IPCLC pen ke claim ke dam pe la te yong si councilor so votar le teng khan boson te ni tum sit trok IPCLC hai la ji polo te tame la komalo pote ke chok che yong dam te la ke councilor solo non ke do boma CM no la pe no do boma leng te chikrong tum no nasi karbiang long arat sunta chini dak nang poje ili tu morni sike ka kece so ili tu ampan ipu pang sitame nang adong ripo nasi non la song tu mas sitame nali tu thek don dak lo je sit rock pipon ji pu sit rock kali sit pipon pe delo te pon sitame la karbi yan pan ke pipon pe sitame hal kece so pan bang ke akop pipon thobo na dak pe lo ili tum chini nai nasi non la so jo ne si dak duar boguri long la song trok hele ke or tu kipel ti puno kele tum puno la sung trok tum ke nil tum IPCLC long si kai tan ki po run bong lo pin het te zame nang tum thek long lo nei tum gamusar ba pon lo la se lang tum he hin pen se tame press media chi pi pon lo la si nang li tum la dak thek dak lo je la dak song pupelo la pen ke dak dhorom la amen avelo dhorom chi pupelo la si la dak nei tum la pu party ta nei tum ke IPCLC ke chi pu pon pe la si nei tum ke highway ji KAAC MEC ki ligar ni nangate bok hera jok labangso MEC ki ligar longkar jabduna bang photum vote kacho hangpon do de sang sipinan lo lapuson thak si Dwarbagori MEC constituency BJP pen kar jabduna bang phu Richard Tokbi pen PS along tina long ta humri dam pen vote kacho hangpon pandopon bom lo lapuson thak si vosik ni phai CR ni de thor ke kang andong along R6 jit pen vote kerega mai ing ni pon lo laso hut APSLC along klembang photum APSLC penche odunsi BJP along chpa okdun labangso vote kerega along Richard Tokbi Jitan Jit Gor BJP election observer Dwarbagori VDC chairman Sarkoi Rongphar Dethor municipal board Maiphu Jacob Tokbi lapen BJP along klembang phu bang phietum chetongdun han boka pen Robinson Killing Karbilong Riabirta silong klembang lo APLC pen sidak non BJP long wang na pen ili ada IPLC long klembom ken ke adwayar klembom tang ke BJP along wang juga ko pipo sinal lagi wang inglo di bang ke BJP lo makan non alang li tum ke claim langdun bom lo mesen rong patin thur pin ni ta thur lo la hai posi ni di kang sam si lan so se paket thegi posi ni de thor ko tak APLC pen BJP lo na je pau dun ada APLC along ko pi ate sinal ni ngdong de sila pu ke wang inglo ni ke bade non bortoman ke sor alang tumbang ke sarkar ke na bila aposila sarkar du long bang sini li aku na je pau dun tang ke BJP kita tu nali phala ke thedang ke pada tangka maha be nak pe tu ma non ku ke ko ga bilang kali ni ak no masih kenali inuet ma kepek non bortoman ke ni di IPLC pen ke ni inuet jir potum tu letung bang kongres pe kan no ke vai dal puson tulang ma non ke bang dola nur bani bak dola nali so puling basi ke bang iglotan ha nali so puling basi bang iglot tidak dai thor puling pen lo nali bang isai ma no Daniel Tero পৰা কাস্টিং কিমান হ'ব আমি লাষ্ট টাইম 60 to 70% অন এন এভাৰেজ আমাৰ কাস্টিং হয় আমি তাকে কৈছোঁ আমাৰ যে কম্পিটিশ্যন আমাৰ নিজৰ লগত হৈ আছে আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ 100% কেনেকুৱা কাস্টিং কৰাব পাৰিম আৰু আমাৰ সেইটোৰ লগতে কম্পিটিশ্যন আছে যিমানে আমি পাৰ্চেণ্টেজ আমাৰ বাঢ়িব আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান বাঢ়িব আৰু আমাৰ কম্পিটিশ্যন যে মই ক'লোঁ ইতিমধ্যে যে আমাৰ মাজত কম্পিটিশ্যন সেইটোৱে কম্পিটিশ্যন যে আমি মানুহৰ পাৰ্চেণ্টেজটো
বঢ়াব লাগে ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ মানুহৰ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সদায় নাপায় সেইটো যাতে সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহক আৰু সেইকাৰণে প্ৰত্যেকখন সভাত আমি বিজেপিক তেওঁলোকে আমাক ভোট দিব বুলি অলৰেডি ওলাই আহিছে তেওঁলোক আমি এইটোৱেই কৈছোঁ যে স্থানীয় যিমানখিনি লোক আছে আমাক নেতৃত্ব কৰি আমি তেওঁলোকক লৈ আনিব লাগিব যাতে ভোট কেন্দ্ৰত তেনেকুৱা আমি 100% কাষ্টিং কৰাব পাৰোঁ তাৰ ভিতৰত যিমান নহ'ব আমিতো 100%ই ধৰি লৈছোঁ বাকী কোনোবাই যদি অলপ চলপ খেলিছে যেতিয়া 2-এটা পাবই আৰু সেইটো আৰু ক'বলগীয়াটো নাযাওঁ তেওঁলোকেও পাওক নহ'লে মনত দুখ পাব Biar tak ipan sekang ton ponik lo, kardong.